say me say you be obi kan kwasasem kra na say unity no eni ho enu na mpesa meka enebrem sika wo na say momo time no mo nya sika ye sika na me ni manager ntimi kan say the sidan we toka we obi na me ni atete so ma me kan bibi nje kosi nyame che first time me ni be yejumo ko miracle me a madam fo ni tinse bi pese o sini say ya frɛ no Paul Dissing no so ya actor ɛhɔ no hia Nana Ama no yɛ costume a ɛba ne sɛ ɛne du baabi no kodwom kansa yɛbɛyɛ na kwakora Poleeno makwa research na mehu se app bi a friend PESA PESA ɛwɔ Play Store ana say iOS so o download a o de send this car free na app no me compare yen mehu se rate no eso chen all the other apps also betimi a compare o Canada US UK ana say Europe download the PESA nefa send this car e koma abusuafo na kai say obe use promo code Poleeno POLEENO now the sign up so send me £50 or better or £10 on pay we na opede now the send this car and you send me a woman say within minutes na edru abusuafo enchen say we support monthly say we building project say o boa will be emergency ni nyina no use PESA na ebe support o kama na we so no ade ba akwa mepe wo ho ne say wutimi keep we sika na in pounds wutimi keep in dollars wutimi keep in euros e wo app no so into download ya mo bibi akwa ba eba Poleeno Multimedia say afi na ahwe ya no subscribe say near YouTube a wonsa ebetimi aka no straight somewhere Kumase na me wo sisi around ejuso na ne maba be hia me papa a wo bo adwuma me kura no na metima ka say na ya nwo me etine wonka me ho na me nda papa say wo ma me kwan a mete ne nchen a ene me ne no eba betwetwe nkomo wo be ka say me papa hwan me papa actor cheso boni din e wo krum ha obia ebehu Papa Fred memo wakwa ba eba Poleeno Multimedia ya obia dia rula da ho Papa sisi wa hwa adwuma ekose ye ne ye sisi adwuma de kose ba betu adwuma ne kose meka say ye shaste nra so bebe no chire say ye bo adwuma okay Ruben na who play movie Ruben me Nana okay me Nana wo sikade bempo wo kruna yo bisisiano una no Nana ye kan say no ye mbra sinedwuma no right now se hu ni say adwuma na nkasa no ekose Ghana movie industry na ekose right now Ghana movie industry ni there it say any other institution okay ene idwan wo soro ade bechi ekofom to bia na atedi nanso ye nipa na ye wo industry no mu no meka say nia mehu okay amadwene no makoma nyina ka kirem say enye ni say enye me a nsese ye obia sa adwene no enye wono a enye me na meye we a ene obia anye se mo amfa me antra ha ene obia nkotra ho okay ama seven producer obi kan kwasasem kra obi gina chire onim se ne okay seven to asum so eye na damfo nti eye obi a opena asem nti ni obeye no se eye se enye ni de ne se eye so o wadamfo pa se ofuma esiso tuka chose menua na wo so ye adamfo pa emasa adamfo papa na oka se menua we nye a se odwun se mene no koba nyina no se bibi paba otumi kanfo me otumi yi ma ye otumi kacha kofo se ni se nanso we me ye no se na onim bekasa ankoyi mi amem se manye ni ye sanka ibetimi ayesa na say unity no eni ho enu na mpesa meka okay word no enu na wo yi aba no enu na maka sa na say me hu say wo ye interview wo Angel FM say ye papa jeko woni ni ntwase ni bi
we 7 years ago cry. Mesro me pese me boss ye bibia sese abesin ko da nti me pese me kan wanse Mate papa sese no first no sini dwuma no wo de toto nne na de hin na wo hwa sika wo enebrem sika wo enti say service ye Ghana football tama Joe Debranum ni Poleeno bobo utimi say footballer ni so sabe sankrofo na omunya wo football nso enam won so ama footballers aba ene je say sika omuti ho no titifo no enya ne sada me kan we dia eden me hu eto titifo no wo me industry no maka say ene ya sha ase no se asenia sabio ye tompa no ama nkrofo abedam sanete nti sika ne de more than once no nese mo time no mo nyesika ye nyesika nukre ewom ne se na broni fa bibi passion o ya de na eyo de se obi be kan se wan ma me ra ho wan ma me ni age wan ma yese asema o kan de enukra no na wakoma atoyam so this time no akoye say nursing your nurse near one nurse obi wo a ampa odo nipa to the extent say nipa no say ne yade no munye den kra say yade no mu ye den say dia say no be kro patient no aka say otum say ye ka say nurse abini so ya one nurse bi on ne say obenya bosum ne aketua no so sheg sa nurse wata den enunti na okwa akoye ejuma patient ti ho so say enti sana ye mu bi ye ti wo ye yim sese uhunu say producers no ana directors no enana ema yentua mokai ana those time asemna eye benkuni nifa ibi wo ha na ye mu bi kra to me catch the producers no say wo de uso ni ska nya hwe meye because odro ni akwakoye no na ebinum so enso mo sidi dua ji enumi ye wia no ano no nti me blame eye nia o produce no am say produce nia ye kotwa no say emremu aye wo sesia no so betimi agi usika asa wakwa yesi mi no wanye ne saa hwima wonsam ana open so a wo super manager no hwe o niema because o manager ne ye nko no be ya ma that time na wo ni manager na me ni manager ti mitimi 2 point senior 777 ya ban nwuremu mi wie na o say uncle skana na mi hwehwe no me expecting amma we can say memo 2000 na so misrewa the G 500 answer wa hwe 2200 500 nti wo kwa wo de mame weekend ya me post papa utimi edi those time utimi di sini eye japade bi a wo betimi aka say me that time this there be na me civil servant nti enum ne ba me nsem in those days no enu na me de hwe me ho ntimi kan say sebe me sit down we ma toka we ma ye we say so nyame adom me a me ni bi nso a me wo bi e dey na me wo sebe ahobrase de tete me
call President School, me call Bantama Presby Primary. I call twice or a Doom Presby Middle Boys School, and some me call secondary school. Inti, ena ma wofo nso sebe I can say humility ahobrase a wo mo kire me no ene mi wura atimu no one beto nyina no na discipline bi wo mu humility bi wo mu wo mo kan say yin say daachi bi say unya abodin bi a na oni nam na o say menye sada na nyame onimema oma common ne wo da unia metimi akobanka amanfo asalai na salai so mi share line mu na aka so manager se be from ra metimi madam for panel ubenya school Prempeh college mi say mi no beko say na be ade be na people system ampa so kwa wo de obi an hu sebe obi an obi an ponhwe so Uncle Fred me wo fast bi na number as na headmaster and say me from Rana na me chiwedi me chi no kra ema me enije bi wo makoma mu say Ghana fom ma me mre wo ni me bi sesa ka me bre nsa me nsa aka no wo mu ma me mre ifinia wo mu ehu wo ibinum timi catch your pain say Uncle Fred senia na ebinum eka wo ho no mi hia wo ni mu say ni panye say mama kan bibi nje kosi nyame che first time ni be yejumo kuma miracle mia madamfo ni tunsa didi na wabetwa sini ba ko mienu bi wo kosi nchen omo ka kire kosi se wo se hwan Fred Amugi omna usini obeficha no wo pese usini say ya Fred no Paul Dissing just like that no so ya actor na ni nyina ono so ya actor mi boni dia obebie wanum what is what yase otiase but oni Ghana sese amanone okay na ade no eye kwesitrim ebi ana papa ebua wo ebi nso ana ampa but ewura bi na oba be direct film na man anti vero na anti vero na da ben so say Uncle Fred kan ho na owen na say sina man for kika na asem no bi se bi no say de ben na say oba obese siniye no odi nsem hunu bi anti vero say nya wo kan ne ho asem no Fred no say obeye bibia nya mentua meka satam na production manager bi nso kan your friend Kwesi Osu onso kan kire Kwesi se Kwesi misrawo se wo pene obeye nea wo kire ya Fred Amugi oba na o se na me nso mentua meka na me ba sini ba kwa nka me ba betwa Kwesi ni metwa sini nsia ansa me fi krom ha asan kwa akra ehon mihia Nana Ama McBrown otia obeka ya otaka ka che Nana Ama say Nana Ama na oye costume Nana Ama na oye costume okay na Kwesi hwehwe obi aye akromfo driver na sada no costume no na Nana Ama waji very important costume bi wo fie not tech on any mame okay na me drive from Accra to Kumasi na Kwesi be pam je so me ne Nana Ama nkofa eyinimra na onim driving team metimi de car na ma no okay you could do ye na taxi driver bi the car no one half atogot him okay the front and back in ato wo mo de na magina ho a see say bi a wo ye okwa no say sorry fi car na chi so ye den say say no to car if you got him so wow na ko say so hwehwe driver driver control ni film ba sa time Nana Ama yes ana miracle ni ho na miracle asem na meka ba me ka se tama woni ne ko no a
eyi ni si o ekwan no so So no de na miracle ni ho se okay me ne na ko e ti me ba na me kan je miracle se ko si am sa akronfo no driver no minimum obi a o ya ni ahwehwe ne benya na me say Nana Ama so Uncle Fred sa ja na o kan na me say black we si ni amako huni ni ma me so ejina no so ka chem say number we 17 years or driver articulator from Accra to Cote d'Ivoire at that age because now uhuna when years in the age nti oka wonu nchana msekwesi ni ane ma me so the source ni o wo de ye ntra ni hwe yes wo kura na wo ma na me na me ma ka chiro tim bi oka so na me hu se oka so bia na me ni atete nsuo na me ne gaba ko fe no Michael Monka no so ye actor sa me ka na kwesisi ye betra na hwe nti benza bombe yusu no ne de ma no edum edano di sha no hu sa twetwetwetwe as Uncle Fred ye be yusu no. And that was the beginning of Nana Ama. Ba ko mi so anti very year me kan na oba be yama kwesi no na e pa oba butimi atena moto Nana Ama moto e de ma no se oye moto nsi ane na nkan fo so ni den se we mi ignition so ma age so that is it he ni nyina na pejano se ofi Kumasi na oba Accra be sini 1 2 1 no ene da ho no wo ka chen se mane mfiri Kumasi enkwa Accra nko yisi man kan chen ba ka chen se wo yesini ba ko mienu bi wa Accra because na Accra de na ekosopa na kosita na ase ono nko a o kroma chi kosi amfre wo a che se wo nhwe ye wo nti wo yo ositie na wo hojo na osan ye can say you have humility ahobrase a acting edo beko bebia president's grant you nko ye frefre senior citizens kasa na nko format okay ye frefre senior citizens okay Republic Day actors ahene ye frɛ won eko sebe mi kan go na mi tie nye no mi piece amene won mu start won nyina ebi mu ya size won yare na we ya won ntumi ehwe ama ase ma be ye obi an eni efi ye ka size mina ni efi pa abla wo si ni mo papa edrum bi ma wa be mu bu ye ma o ka se o sini na kura me pese mi chai edu baby no na manfo se menyi na memre twam enti obi frame a na yakose me na eyensu obi bisa se eba ne sen ene du baby no kodjon kansa Lilwin ye be na kwakora abrantie chinchina but ne de no or one of few people building be shebia ofiti in yeah sebi producer and producer you say me ka asemboni etia no okay nanso uhuna obetumi aye na de tsa akokora pepe natural features yeah na nipa ba ko pen ni friend David Donko but on so Donko no ko America da you see me in French Shushan boy. Now he was the youngest in the film, but he looked the oldest in the film. okay Nipa sa untanya. Na deba kon ya me ya nse. Crew na wechi no, one ye makeup no. Kai say nyame untumi nsisi no. Yes. Lilwin betimi enne
betimi ayɛ saa kwakora no two ways but ebia obi ne nsa tia no na ne honam yɛ very smooth otinya me kan sɛ let's say makeup etumi yɛ ne honam na pompono to age a o play no anka amachi so man is a ade ampɛ sɛ candidacy supini sɛ acting yɛnim abɔfra yɛnim panyin ɛna yɛnyi wɔsiniyɛ mu sɛ every age a wɔ biara no ɛtumi yi osu ɛte sɛ efie mpanyinfoɔ ka sɛ efie a abɔfra ni hɔ no nyɛ fie saa nso na efie a panyin ni hɔ no ɛnyɛ fie because yɛhu nkwadaa mmeranteɛ mmabaawa wɔn a kyɛ middle age nkɔkora paa te sɛ posofoɔ no nso a te sɛ saa fie no wɔn yɛ dɛn they are thriving sɛ efie ni efie wohu mmeranteɛ mmienu ɔbaa baako wɔn a na aka wɔ fie hɔ a there's no progress in that house nti yɛyɛ senior system biara no wopɛ 80-year old person a wonya 70 koraa ɛbɛfa wote aseɛ saa nso na wohwɛ obi wɔ hɔ a naturally no wohu ne age ne ka sɛ wɔdi 12 years a wɔka sɛ wɔdi 18 wote aseɛ nti yɛuse age group no in their age group wɔ siniyɛ mu ne yɛnyae imitation adentina yɛnyɛ ɔpanin yɛnhyɛ no school atadeɛ because wodwene ho a ɛmfa saa nso na abɔfra woyɛ ne panin a ɛmfata a ɛmfa ɛno na nigeriafoɔ wɔmdedi yɛnim sisi a mayɛ school boys a mayɛ teacher ni mayɛ since me play papa me play nana me play great grandfather I didn't know say ebi abɛfa power say near be no obey 90 year old we bra say be me to wa obi ahu me pe obi ahu say penini what you say nti yenyan sa age say no emfataye emfataye ama Nigeria for afede wo mo gyan ho kra wo mo wo chichichichi because ni ontumi nanti kra wo bunu kra so ene wote ho a atabe mo time no ano bia wonni ho a wankasa hu sɛ ya wafe no me ma wankasa pii ageti or na mo yi tamana ye near Thursday theater or GBC in fact at the time GTV and it's a TV station yes anema you know the director you need to fee or any some adjective you or no when you're baby call you saw more serious beam and then the back of the picture was said the back of the photograph baby Fred that slim guy now oh yeah offers no ofihi that was the beginning of Ajete pusher now I shall say me can say you city now oh ahobrase a nya wo ye bia e do ko echi Ajete yo bia oh nya ade a okan yi kan say nso hwe say na wo emienu no say Ajete beye no afa ne ye no wom oh obi so won a che na yo mate nya ho hwe ade no beba no so on say yisini na manfo kan ho asem eni ade emienu say wo mu discuss say wa nya ade ana wa ya ade say wa ya ade obi ho a nin kan bibi mpo ansa in acting there's nothing like short the small role
or big role. Role bia is as big as it is. And some director people can say, character one line pen over Babeka. Obeshwe nya oka saline na obia don't say yes. What can ye? A loon says unyadio because you're one line pen. Because obi bitman in them cinema your points in Biamasa. Na say granu kura ufa how deporting na or yewo. And yasempa. What you say? Nti rubia ye de bemmo ho. Sagete. Ye share that na the amano because director say obitimi aye. Right now no tembia meka me going to be American say he's my best actor for now. That is how I see. Yeah. One shall say no. Untumi phobia hunto no. Untumi phobia hunto no. Sana obia manfo hye dan hwe Rosalind Giza. Onso okoma ntema o ye big. She's good. Nti ono unim ade auditions awakwa ebe won so chi no enye won say ne oti bebe oti. Okay. Nti o ye wade na sebi unim pedimfo enanti a usua de ntem ama amanfo be uns sebi so ye bia. Papa uba sinim edeba ade pa na ofiri se waye o sinima ohunu se wanye ni yi wa regret se adwe de na ni sam yesa There be say me idea na se me kan script no me say eye bitimi aye se ne na director no hwehwe no me ye ne sa nti me nye bia echimetrans aka say siniwe ni manka manye dabi binsida na sini baako na me wom mid character and mhwa areho na kam ntumi su but me can say mini manka manye. There are two different things. I get very emotional. Eko fichinto sinino gabi otra sefi also na to say ukum virgin say we ye bema so ye oba once a unim oba na unim bema and so na odinya sika na me na me place guy no you know what film na ye kwa koche me wo faase no abrem na me dina koma na nana ohwehwe virgin no sen me wosini no nti mi de minim se mra so a ye kwa koche abofra no adina akọ me se bitisini dem wana me ho yira me ade na oyesa ade kofo kasa o se papa ti mo den wow fast back se na open na semi o to na o titi we kura o se wo ho tete o but yi bibia me kan say me hu se me played Debbie but uni we your film we are the bad guy na man from pe wasema it is say ni sanity ni hwehwe no eno pe na o ye sanity nti me regret for playing any role. Okay papa eni no YouTube adane sinina akodane social media ene no hu ni se ene young ones no wan e born ho modern pa for now. Me need production side of it. Okay. I'm always in front of the camera. See, nya sabe obi ye de nya ni bibi obi de ye de twa the film. Me share that nko mu say na man for ye nti me ye bia na me yi madwene fi so.
na ebiani minim say me last week refa ba oba ho mama obat me hu de na ekoso enunti na refa aba say which was script papa, that is the word papa. Tia ubenya funding through refa, ubenya the right people to play in through refa. Say baby obeton usini through refa ubenya say ehia say unya school 2 days schooling bi ansa ya refa be mo nsane me because baby anema ekono baby anema konima is almost every year bia bibi fufuro ba na o lord that they twem Netflix do baby obi tine so wo ho adwokra we na wo so Twitter na say X you know nti cassette piano nko de ni nyina be se twem nti so bi ehun baby a ono so ebetumi aye acting no but kwan we so offer mini hu hwe ka but me nye producer me director nti me pese me de me hu se me ko bi sa me va nya hwe papa se obi epese obi wura sine dwuma mu tise first no obi wura mu na afutu ben na wo de be ma sa nipa no so trance na odwin ko ekyire se one menya sebe script papa bi menya story a obi akan na ampam tumi die me film na se nipa ka se film me die ade ba kono no we script in free ho a nipa be na obenya na characters a odi tintim paper so no senior opese ye character no so obenya go for you ukasa audition a on pese oko so Hollywood won da so ya audition I didn't know be audition e betimi de ahoden for role bi aba Schwarzenegger betimi aye background friends say we say ahoden for ni na bia ne wontumi nye sa role but we saw on line na baako ye the best among them what you say there are other roles in the same film but me do koye character A yes over bash but sakamde ma Kofi Ben par excellence enye se nia wo ye ne yi o but we ye na e compared me nu na because Kofi the challenge sanity nti obi person or your film why not but it's so dream sane me nyina find cotton no one never talk say ontimi antrance enwu answers to all these nia ukoye na esenia afile o ma start aton ngosia no start aton ngosia na obi anpa se unnim be obeton ngosia no o dwin kra se obeton ngosia sese okay ti actor bena papa physical statistics ni dwuma woni ne act ya wo say ya no tambia me you comfortable with him na woni ameka se yenya shasi debiro oko set so na uti se esimesi wo so we wo so eni jemi na onde ko nti se enefo no we ko no se we wo yin so director se we wo set na so dia forget me yet it is happening dunia okay sebe rona okwa akoye no enya won odi role no ma no
na yɛ ɔno ka sɛ ɔbɛyɛ director na ɔfrɛ wo sɛ bɛyɛ wei no the same director na ɔfrɛ saa nipa no nso ɔno nso nkɔyɛ wei nti wasɛm ne sɛn but that friendliness no ɛni modern ones no kraa na wotia yɛyɛ nso interview sam sɛ nti gyugyi wɔ sinima mu ana na sɛ menua mmemmere so bɛsi nnɛ mo amene wɔ mu yɛ adwuma nyinaa obia ne yɛ mpo nkyerɛ sɛ onyɔbɛɛ sa but there are younger ones wɔn anum kasa koraa kyerɛ sɛ wei so no papa pacha say young ones na mo ba no adibuo ni nhyɛ bibia bɛsɛe a efe the young generation at the time saa nso na bibi bɛyɛ a the same generation young generation at the time others wɔn bɛsɛe no anaasɛ wɔn bɛma so that is how life is. That's how life is. Okay. Yeah, ɔsɛɛfoɔ ne yɛwɔ ade obi so mmienu nyinaa ɔka ɔkɔn ka kyale yɛn sɛ ɔbɛboa mo mo asɛ no kyale yɛn pagya de ɔbɛboa mo mo pagya. Okay. If you say ebi do this time say o ho akyerɛ wo papa o ho akyerɛ wo pa mo afrɛ police for me say papa me ho akyerɛ me boa me ama nipa koro no we nya moa anaasɛ we akɔle for mo dia we nya nsi da nso ahokyerɛ nso o ka sɛ wo nkyerɛ wo da na wo nyi nipa mata wo sika sɛ deɛ bidu baby wo bibi sɛ wo nyɔnko bi sɛ wo bɛma wo kura sika wɔ ha mami bɛ 20 cedis na nkura hwe wɔ ha satan sɛ wo na akyerɛ wo a ɔpɛ sɛ wo di 20 cedis yɛ adeɛ nsi ahokyerɛ it comes in different forms, different ways, and at different times. Means me kase me hunchire me da, but me kase me hunchire me a chinchina me ko kwesi nyame che ose kwesi. So enye boa me. Me pese me kwesi me kwesi boa me. Nanso nyame out tesri oni makum wa me kase. Bedu baby me hu se me nkura hwe no unnim baby amoane fi. Obi a she say uhu na che kra ebi ko ye won mo de MC won wedding 50 years ago won mo America just around December nya ko mahwa me say minimum nya no so Mr. and Mrs. okay Mr. and Mrs. MC Debbie body na say bo kunu ni di oboni kunu na so me kind of so me na o worry you know so one mama name me be $500 Christmas o hey oh nti impenifo bube biblical so yes to abodo to sionani na me pemu no sabeka this is how I live oh for permasem the point say sometimes no you don't ask but they want to do for you kai kram says JAC 1.5 year 4-wheel drive brand new you know the otoche me fifi common production ni yere ni akọ rehearsals no na of friends say ni yere say your from bia say be ye woman oh yeah microphone so e kan so wo Uncle Fred nti mia ifi wo makoma mi dan mi su sa say fifi oh yeah me adoy but me now so die so car brand new minia brand new car ode say yewie bibia maybe me phone no car kra me kan oh President Mahama before the first year cars of share ma musicians ne veterans no me kan ho bi amanfo pii wenum baa no yagegege wo cars hwan nkrofo ba nwia ne nkrofo no agi obia ntumi anye me de no metumi agina me maslok se na me se munim se me nim asem
some name. Because Nama Sam Mammy Tamaklono. Old man, Utria Sikani bam. Instead, so the back I got to Maslock account or the be on one account or Bank of Ghana every 3 months. A home fast one, Marcoswa. 3 months, Biano, not Cano, TSC, Tiano, Makoma Abia 20,000 for Cano or 100 receipt, bro. Into one can say, Cano, a same chair. I'm saying, we sit with Minambaji and I'm de Bremi. I did tell de Bremi. And your my deposit be. Then I must see me for Cano. Deposit me, Sandy, Sika Maya. Not then now, catch me. It is all catch me, say, Cano, it's Yakatada. Nti fako. Nti ukrum na onim be gidia. Ene be befa be nya befa. Gaba ko say you know what I'm talking about. I say I know what you knew was on fine. Say then you can go and tell him say what chief Fred Amugi say no kai. Maybe I'm the befa because enye o president of the mind eye odufufo. And ye bu mamene so for say ni odi sika na ye ni. Nti me, what do I come in? Come on. To us, come on, no street. Come on. One politician say, Obeko prison war home. Nti, me ko tua na akoye twice. Minye. Nti minya we afi na mpese me ton saka no. So, nti, sebi mpredua ahokyereba nanso nyame oteso oyi mfi sa atabe na papa omu akyere wo pa emfanse waje wo papa ma wo ure mfida no anu makin eno a fifi kom okay ono nko ya chem ba ena uli akufo ono koye Ghana wood okoye no wo they can say Keta Kwano Soho baby, a whole vast land for Ghana are the filmmakers. I between a quiet film war. It's a whole village or could build there. Also, a mammy, car, Range Rover, and yet tough ones here will be any no, but very good car. You know, any you can say, Fifi Coman in the area, say, and not, I can say, but and yet I didn't hear Cassinti. Kofaye, your marketing getting mamma. Manchini, Mrs. Cry, say, why me? Oh, if you answer my cancer, oh, matchro, no mammy $500. A dear canna, as one said, a symmetry crab, 12 years maintaining come friend. Or friend, me miss I or say, you pet, mess and you just like that. Oh, nti nkrofo ye ne marketing get mami nkrofo nso ye ne market ye mami sana life no sanity eni atabe na emfanse wachiwa nkasa utimi friend no tase utu nofo uchene ene pi ebitie ebi nso oni ne kasa na wo hwe no a utimi se obi ni na asem o de kasa na ko. There's a guy called Willie Chi, your friend Willie Chi. And then only agite be play be around Christmas. Now agite we a dear friend the lines on friend the agro. You're training from day one. Son of the training yena. Agite bape no teacher no one so cran script. So the lines is said every day. Obano uchichia muwia nwako fan script because timno say no oyed play na amaso mu play na efe role ni de obepese o improve the same role original okay titimbiano timi frɛ wuli chi no na msa say wuli wode timbi oba asresem nu nsemu hunu che say
And no one I could say, you can say, yeah, ready. Now, Michelle would do near to I share pusher. I say, what shall no partner say? What shall say, it didn't know. What shall no say, oh, no, say, Timbia or Bape, which I and work of the script. But yeah, I could say, we can say, are you ready for rehearsal? I'm say, go and do likewise. I bet one say, since a month for I started a friend, Sinica, because Omuzen Yamikan said, Yansa, but when pusher, when you push a do. It is say, now, oh yeah, and then Mano, a queen, say, Macan, Obesun. There are a lot of others. There are a lot of others. Okay. Now, so you be koi papa musa. Now saying your brother Dr. Likey, and so a koi program, but the koi play stage play ewo UK O2 Indigo. Now, who say Dr. Likey ebitimi at the Ghana movie no at level no who say Movie and play movie or koi stage because me I hear film that. yeah. A medal demo sinine MPA nanso ono na ye ne film no no hanso na film ya because nti once be pena ma sheda ne Dr. Likey ayejuma na say na me kan che on ne me bi wo ho a time no mpo ni ho na ma trans say me hwe ni me bi a ekoso ewo ma mi family phone na bia na atom ma be say we could do hotel ma bra me hwem be 15-20 minutes bi mada but say me dey wia na nwura me ntimi na ene obenya me full plate me phone stu na me kom saa hwe ne ma ekoso me awke me ti ya me hu me nim say eye simasi ntino me hwe ne ekoso nyina me yakore okoye one ni team no ekoye program kese e stage play ewo UK O2 stage play there ehona me shase yeah and right now still am here one Nana Ama McBrown and acrobato and no so ne boys no the boys ne kan ho ekoye na me nim say bia wo anu ntina na me say bopo senior friend I told you so fifi ya why the stage ya ye no wakra be 2 weekends bia che say amanfo nya ba bi ngina mpo ni atranse ye dey ba kumase ade bobo takrade don't go there papa yeah coke cruise okay. Next month yeah 4th and 5th you be here the same you know president afrefi koma say obisa na say nti obepese ye kire no na emre na mmae ye call yi oni me din ko actually say twen the command at the info I told you so enche ti ye hwe apa ye be ko afutu be na ade ma young ones ya ene omu sini afutu be na wo be mo abra ye be ko me de acting part there we start fi stage ya because you say adusua wo stage play ye mu no unya da wo sinitwam no way ebian say ene ye ba power wa church since a meyenne mi wie a ma kohwe mi wie a mi wie for stage untumi nyane sa obesua wulan from page 1 kusi last page ti 300 pages a bebia wo bia no sanis so sua ena ema wo dwen sharp nyema bi wo a kasa bia ho a mo de beye no ebia opese oka asomdwe word no ma
because I know na was scripting na oka ahotokra What? debi unti eben No. aha Okay. se sine be ya obenya ahoto sine be ya obenya somdwe nti tembia no udwen ma udwen nti se mimisi word we a word ben ene no it mean the same thing and you can't afford to mess up because obi ani wo be kan cut wo say na wa say no nti obeye ne obeye bia say be ya won say no because wo jump we bia from we jump be 5 lines kula say you put everybody in disarray nti obe pese se ne ya tro no we yen sa pepepe nti sembia no it puts you on your toes sini me say me and director we can say cut and some could be open CC and answer call bench nti mapa wa ni mranti aba no yamanka wo mesua stage kakra na so mo ewura sinitwa no ma sinitwa ye easy man yes so easy man kra na ba ku so wa friend no radio theater na GBC siase no no mo ye pa radio theater no obi a ohun ade or that's the way of entertaining him or her with drama and ansini because any obete nye ka no say oni ni na hwe sinia but drama no ye o stage a oni ho but we radio theater no nim say every Saturday about 4 a radio theater you say script bia ya chwa a producer per story no. We go there to read the script and you don't chew your lines and go and sit on radio ukra now so you back say don't read the lines you can say converse with the lines o say nti eno so nye bibia da form ti eno so mo ye ho rehearse asa even though read but I so read in a way say nia o tie no say ntim wo a utim wo ka say obi eti no onkan yo no tintim no onkan say obi eti no but say obi tintim o tie mo say one year SMS sa nti eno so ema yesua de pa me yamanka na yenya radio stations p anka radio theater and say eye na kra nse hu na obi anye me yamanka say twi script ye kan ya ye metrans ne mfa nye yi ti sebe untumi nkan ade a untumi nye that's one aspect nti bibia ese the fact say wo ye as an actor how you akumam na ye wo ya she knew why you betu by way of acting because say we there this a won pese ali ebi nso oba baby sam say obi ama me script am rejected ani ebi o baby say script ni ti woyi ni sisi woyi ni jonku woyi ni nai woyi obakan ya ate ntiase bi ama so obi won so a ni script no wa just scenes ne keke jomo scenario na woni won e be you know pa mwasom it is another way of acting since obetro na obi akan ya yehu left ni yehu ni right obi so obeye ena ha oba no obi yi no ho na oba be no wo Ghana omo ya he o ka se obi yi no ho
What you say? It's woman is script now. No one say sorrow no person of can say but keep your script. Ya ma sa ru no bia ma reject da. Ah, Sa so me go ahead. wuro obene no obaby play romance or person and say Romance is just one of those petty things in acting. Obi tie ohuno me hu senia me kanafa. Na me kwa akotọ ade was shop yi. Na yebu mu petrol ama me. Bura wo mo mat ho akotọ ade. Na me koya me kwa ko yi nia me betoro. Nu se wo mo kasa kasa. Ese ti mi ba am person bisa ma so ni am ba be bisa. Mo ni ni kasa kyerɛ wesi bisa no munu question person bisa me ɔsan ko question na say mu person bisa me say kissing ya ye kissing was in ampa na me sa ho say mu say me wo sinim do mo say ai nti me wo hen ɔsɛ mu gyina ha na me say ha sini twa sa na tie your friend make believe nti and fear it's nothing. It is nothing. Se sebi oba no bema no. oh thank you. Oh wow. Okay. Mami fa mu mi yema. Sebi oba no. So oba no ka say ye fear no na manfo hu say ye play lovers role. Fine. Wo bema no umpa so be kan say there be ebia we ni ti no. Wo ye nye ne sinidie ni bi. Wo mte wo ho asese ye sini. Unim me kai say ya ye sini oba de ne nsa ne nam ti ho sebi na me bema gina so. It will never happen to Fred Amugi. Yeah, sebi me say me feeling so. But me say this is what I'm doing. Yes. Na utiango ye na o embarrass ho. No ba can say hey, esi me say ni say o. Me dey fine. Yeah, nti bibia ade ba kwan ye di training and concentration. Say bibia wo ye atetem bia no. Wadwene enko sade ne peso. Yeah. You be any other thing. And so we yeah stage play say na mokoye na umami no papa ni unya no mo girlfriend mama ba eba be hwe bia. Say one concentrate on what you are doing on the stage now. We need ball papa so obe phone since so we need ball girlfriend so obe phone. Oh, nti your child's concentration is part of the discipline. No, can say mbekisi nti na unenda oba no say a friend say be a wo work that way. Papa aha ade dim this. Papa ye ko final ways abeka de akire fans. Ye ko ye so ya ko. Yo baby am better say Fred Amugi ni kwakura boyi mu nyina for ye bibi ana say sini bi aba wo mu no. Nsem a mko enigi no ensan wo mu bibia obehu mi bibia me ye bia woti se mi wo mu na kwahwe a wani beje ena up and coming ones misremo fi one step at a time. Chinese forward baby I say a journey of 1,000 miles start with one step. Ampanso bibia o ye bia a shase wo ho ti shase papa na follow steps no eno and obekwa kodu baby o pese wo na minka bibia Beethoven no philosopher okan or say when you become a star don't see yourself as one and don't call yourself one. Let those who see you as such call you as such, because the moment you realize you are one and start calling yourself one, that is the beginning of your downfall. Piao aha ne adi hu besi bi di no password makram
Papa, me da se pa nyame nhyira wo se Nhyira wo nyame na nso. ma me pa nyame na